teman ya di kamsai jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Kalok jong Ajit Pawar ke Sunitra Pawar kan Shimti kum ke sembut Menteri Rangba jong ke Jala Maharashtra hadian bagani kesyuki kala thli nakada ke jingyap kendit ulok jongka ha ke jing bethai keling suin ha baramati ke Sunitra kala ban bam smai no la shai sngi kum ke sembut Menteri Rangba ki khubor balayo ulum lai thu bala shai ke step kan dan ke jalang jong ke MLA ke NCP ha Mumbai ban ai jing menjur ke kerteng jongka ban ha ke pol janmiat pat kan bam smai Kasunitra kan dega kenthai ke beningkong ha ke Jala Maharashtra ke banbat ya ke syuki sembut Menteri Rangba. Kasunitra kam dei setia ke MLA bat hadu menta kadang dei ke MP jong Raja Sabha bat kat bat kum ke sembut Menteri Rangba tan hadu banda pelong ya ke election chiteng samai ha Baramati. O Ajit Pawar ulak khlano ha ke balang ha ke jing bethai ke ling suny ke bausyong ha ke por bobi na Mumbai balle ya lab election sha Baramati.